Thokozani bogogo nomkhulu, igama nguVusi Mabunda. Umhlaba uMabunda omuhla kacane muntu bheka bonke abamcalayo. Igojana lamanzi uVusi Muzika ngoma yeza uVusi Muzi ovusa imizi yamadoda. Namhlanje zovusa wakho umuzi. Bogogo nomkhulu, bengifuna ukuthi masikhulumeni ngendaba yezitha versus umuthi. So kunesitha la, kunomuthi la. Isitha sakho can be from emsebenzini, can be from mhlambe like from your friends, into ezinjalo, even the family. So la ngikhuluma ngomuthi wempinda, ngikhuluma ngomuthi wezitha, ngikhuluma ngomuthi wokucupha. Sithi uyacupha, mhlawumbe ucupha isidumbu. So asicale la, ngizoyihlangahlanganisa yonke but ekugcineni uzogcina soyitholile. So indaba ithi kukhona umuntu ofuna umuthi ngoba unezitha, izitha abangani noma ama-colleagues noma abantu mhlambe akazazi izitha zakhe, sibeke kanjalo. Awusazi isitha sakho but unesitha, and if awusazi isitha sakho mhlambe kunabantu abakhuluma ngawe noma kunezinto eziphuphayo, kunezinto manje ufuna ukuphindisela noma ufuna ukuthi abantu basuke kuwe. Ibheke la lento, ngifuna just ukuthi kube isixwayiso nje. Angifuni ukuthi mhlambe uthi hayi okay angisawufuni umuthi noma but sengifuna ukuthi wena mawuyolanda umuthi enyangeni, uyolanda umuthi ukuthi ufuna izitha mazixabane zodwa, abantu abafuna ukukhipha emsebenzini makuphume bona, wena usale. Ngiyayizwa lento. So manje ke uthola ukuthi so sekunama cases engiwabonile namanye engihlangabezene nawo somehow, namanye engiwezwile ngoza kwethu. Yabona umuthi mawuzosebenzisa umuthi, ngifuna sicala, mawuzosebenzisa umuthi qinisekisa ukuthi lo muthi ngeke ubuye uaffecte wena. Mawuzolwisana nezitha, qinisekisa ukuthi izitha lezo azikho connected nawe. Uzoyizwa ugcina ngishilo ngathi ngizolowa ngithi gcina sengifikile. Qinisekisa ukuthi lezo zitha lezo azikho connected nawe. Uma ufuna ukucupha isidumbu somuntu oshonile, mhlambe uyasho ukuthi uzibani bani oshonile and ushone ngendlela engaqondisiseki kahle, so ngiyacabanga ukuthi khona onesandla. Qinisekisa ukuthi lo muntu ongahle abe nesandla ekufeni kwalo muntu oshonile angeke wena uthinteke one way or another. Yayizwa lento. Ngani? Ngoba kungenzeka wena ugijime, wena uthi mina mkhulu emsebenzini khona abantu abafuna ungixoshisa emsebenzini, noma khona abantu abafuna ukuthi emsebenzini mina mangiphelele lo msebenzi bayangizonda, so ngifuna baphume emva kwami. Thina no mina ngizikhulumele mina ngikunikeze into ngithi mina thatha nansi into ufike wenze so emsebenzini, hamba uyofutha or ufuthe noma ugeze noma uhamba uyesigangeni ufike ukhulume so. Ngoba sekukhona ukuthi wena uze kimi ngoba kune group, nani yi group of employees manje ke seba against wena. We understand ukuthi kunaleyo possibility yokuthi wena njoba uze kimi uthi ufuna lo muthi ofunayo, ngikunikeze lo muthi engikunikeza wona, mawuceda lana bese ke labantu bahamba baxabane. What if igama lakho liyaphuma nawe lapha? Because la ngikhuluma ngento engiyaziyo, ngikhuluma ngento engeke ngayinothisa, ngeke ngayibona yenzeka umuntu sekabuya ekhaya. Ngoba sithi kuyaganga umsebenzini niyantshontsha, nisebenza lokho enikusebenzayo, niyaganga lokho nikugangayo. Ntshontsha insimbi nihamba nothengisa, ntshontsha whatever, mhlawumbe ntshontsha amashukela, ntshontsha ini.
kune possibility yokuthi labantu masebaxabana babodwa because lo omunye uthi ya wena nawe ningikhuluma kabi nalo ningikhuluma kabi nani ya wena ngathi uconnected neboss ya futhi mina ngizolikhipha iqiniso ukuthi wena nozibani bani niyatshontsha ya nawe vele angithi uyantshontsha vele yebo igama lakho likhona nawe lapho likhona nawe igama lakho and labantu lama bahamba baphelelwa umsebenzi kune possibility nawe ukuphelele lo msebenzi lo because khumbula ukuthi umuthi uthini umuthi ewezitha umuthi akuwona umuthi wokuhlala emsebenzini noma ukuthi wena emsebenzini ungaxoshwa so kusho ukuthi wena bhema maye sesebhemile seyisukile lapha sekuthiwa okay manje nina enithintekayo kule ndaba ozani la asiyene e-boardroom masenifika e-boardroom lapho ziyakhala angeke kube mnandi ngoba nawe ungene bese uyobuya ukuthi yemkhulu manje nami ngithena mangithi nami ngagaxela ngoba awunaki wena uthethwe inhliziyo yokuthi ngifuna umuthi wezitha asithi unomfazi unonkosikazi noma unendoda ungizwe angithi umfazi ineza nginendoda asithi manje njengoba wena noma umama wakho noma ubaba wakho noma umzali wakho umntwana wakho uyashona kabuhlungu noma umfazi wakho uyashona kabuhlungu noma gule kancane aphathwe ikhanda bese uyashona bese uthi ayimkhulu khona into engahambi kahle la ngisafuna nje nokuhlola ngoba isikhathi sesihambile uzongibuyisela emuva so manje ngicela ukuthi vele unginikeze into yokuthi mangicuphe vele lo omenzile vele angikhethi funa ukwazi ukuthi ini yenzani amlandele nje vele ngikhathele ilabo makhelwane ngikhathele ilabangani abanomona ngikhathele mina ilabantu bale community nethi masiceda ukucupha lana lo yamakaceda ukuthi khahla alala kulalo omunye nethi la wathi futhi uyolala umfazi wakho or kulala indoda yakho wathi futhi kulala ipartner yakho ifefinayo ngoba yiyo ebeyisusa lo ngoba wena wasomthanda kakhulu ukudlula yena umthanda kakhulu ukudlula yena wase wena then masewuthola ukuthi yemkhulu phela manje sekwenzeke enye into angazi mina noma lento lena isahlangene naleya esiyenzile ngoba manje sekuvele kwashona nonkosikazi kanti unkosikazi uya othakathelo lo mntana wakho leyo ngoba wena bosomkhonze kakhulu ngoba vele umntana angaphandle ayizwa la umntana angaphandle uze naye khona lana or umfazi wakho lo ukuthole naye so ngathi seniyazwana kancane naye ngathi sekhona izinto enizibhalisayo ninaye so ufuna ukumsusa endleleni bese uyashona uluza umntwana uluza umfazi uluza umntwana uluza umfazi uluza izitha zakho uluza umsebenzi uluza izinto ezibalulekile ngenxa ukuthi mina mkhulu ngifuna umuthi wokuthi manje into engishoyo angidiscourage angisho ukuthi mina musu ukuza ke hayi umuthi ukhona ayizwa lento umuthi ukhona mawufuna umuthi othile ukhona nede nginawo ukubulala kodwa mawufuna umuthi othile ukhona umuthi kodwa nawe qinisekisa ukuthi umsulwa make sure ukuthi umsulwa nawe ungezi uphaphazele uze lana bese uthola ukuthi nawe kusasa seziyakhalela abangani bakho niganga nonke manje sobona kathi danku manje labantu labayana mina vele futhi baphume emva kwami baphume mabacabane babodwa uyayibona ukuthi njani kusasa lo masebacabane babodwa omunye uyeza uzofuna ini isikhali kuwe makafuna isikhali kuwe uyagijima uyogadla loya ngoba manje nawe hayi ngimzwe imbonile enkulu ayikhululeka ufikile kimi weza wathi yena ufuna isikhali esisofa sengibone kula ngibone khona ukuthi ibhemini maceda ukugadla laphayana amaphoyisa eza lana kuwe futhi nawe kuthiwa wena uwe onikeze uzibani isikhali so nawe usho ukuthi soyaquestioniwa la nawe baquestionisha laphayana sekumele uphendule ke manje yabona so into engishoyo ukuthi whatever muthi osebenzisayo qinisekisa ukuthi nawe umsulwa angeke ubuye phezu kwakho umuthi uku-affect wena yayibona
ngoba umuthi uyakhulunyiswa mongakhulumi kahle emthini vele umuthi uzoyenza lokhu wena okuthumayo wakhohlwa ukukhuluma amagama umuthi uthatha lokhu wena owutshele khona then bese ke kuyaphela nangawe ke ne relationship yakho iyaphela ngoba manje wena bofuna ukuhlukanisa abantu abawu2 abathandanayo kanti nawe ungcolile ngapha indoda wena uda akumelanga uhlale nentombazana ufuna ukubona nenye intombazana wara awu nawe so ngiyamalala kanjalo so nawe so sekuyaphela ngawo yabo nokuthi ufuna umuthi weintombi mkhulu ufuna umuthi weintombi ngikunikeze mina umuthi weintombi thatha nawo nanku umuthi weintombi uzonde yamajida akuzonda amajida ufuna umuthi weintombi mayintoni nawo weintombi futhi ufuna ukuthandwa yintombi awufuna ukuthandwa amajida ufuna ukuthandwa yintombi yabo so angcono uthi mkhulu ngifuna umuthi wokuthandwa ngithandwe amajida ngithandwe yintombi mina ngoba mina yimomela approach intombi ngizoye intombi ngoba already seziyangithanda amajida vela ethi amajida fele ku grand eye yayizwa lento so injalo ke bafethu asibeni sure sazini into esifunayo eSouth Africa when it comes to umuthi sazini and then masifuna umuthi sazi ukuthi lo muthi loyo angeke usaffect thina ngadledla nathize sifuna ukulwisana nezitha sifuna ukuqupha ucupha isidumbu sifuna ukucupha umuntu ufuna ucupha ini yebo ufuna ucupha umfazi mkhulu ufuna ucupha umfazi wakho ufuna ucupha umfazi umcupha umfazi wakho noma ucupha indoda yakho yabona mawucupha umfazi noma ucupha indoda kukhona ezinye izinto nawe kumele uzibheke lapho exactly yeah futhi enye topic right le kukhona ezinye izinto ekumele uzicaphele kwawena mawucupha ipartner yakho wacupha ipartner yakho kumele kube nawe izinto ekumele uzibheke kuyashiya ukuthi okay yabona makunje indoda mawuzolala nalomuntu yenza so mawuqeda ukulala nalomuntu wenze so uyayizwa lento bese angithi nakasekho la kuwe bese makathi uyolala nobani kwenzeke lokho kwenzakalayo wena uyazi ukuthi ngapha ustelile bese ke masekeza ngapha ngakuwe wenze sho ukuthi uyakhumula lapha ukhumule ngoba wangakhumula lapha yana usafasile wena lapha lelifindo salifasile nawe sizokukhalela yayizwa lento so mina advice yami ukuthi bafethu imithi sayiphatha imithi sayisebenzisa imithi sayifisa ukuyisebenzisa imithi iyasebenzela futhi iyasebenza kodwa manje nathi asicapheleni ukuthi le mithi sisebenzisayo asiyi ngenhliziyo ebhlungu ngenhliziyo yokuthi okay manje sengifuna ukugadla sengifuna ukulaya ekubeni kuba awusho ukuthi ubani lo unless mawuneshow mzalwane mangabe uneshow gogo nawe mkhulu mangabe uneshow straight ukuthi vele nanga umuntu uye ngimfuna then iyaconda kuye straight it's fine akuna problem lapho but kumele ubheke ukuthi yini into oyifunayo kulo muntu loyo ungathola ukuthi izinye izinto zibekwe lana kuwe ezintshontshiwe zibekwe lana kuwe noma lo muntu lona bekaganga beniganga nonke ngendlela beniganga ngayo wena so ufuna ukuthi aphume kuwe umuthi kunezi yabona noma ngathiwa mina thiwe ngikunikeza umuthi okuhlukanisa abantu sithi umuntu wakuthana nomuntu wayo nomunye umuntu ufuna ubahlukanisa ngingakunikeza leso lo muthi loyo ukubahlukanisa uhlakaze nje yonke le relationship yakho but ke angeke wazi ukuthi iyohlakazeka kanjani ngoba into engisho ukuthi angeke wazi ukuthi iyohlakazeka kanjani leyo relationship le kungenzeka baxabane bona babodwa into engizoyisho mina ngizothi hayi bazoxabana khulile bazoxabana bese umunye angasafuna ukubona umunye angasafuna ukubona umunye yes but boxabana kanjani boxabana kanjani what if umunye axabana umunye akhipha umunye ingozi yabo angidiscourage but sengiyasho ukuthi mabazoxabana angeke wazi boxabana kanjani mhlambe lo munye lona vele ukhanda shisa avele nje athathe whatever ayithathayo enze whatever ayenzayo uluza lo wakho nawe mhlambe uzosho ukuthi akuyafana simluzele soyithu or aboshwe wakho
ngoba manje sekamoshile phela seyisukile lento ithi lo muthi uthi ninahlukanani akuthiwa khulumani nikhulumisaneni kahle bese niyahlukana uthi umuthi hlukanani wena uthi hlukana nepartner yami hlukana nendoda yami hlukana nomfazi wami hlukana nepartner yami bohlukana kanjani wena mawuyibheka lento le wena so wahlukana nabantu abaningi kanjani labantu wahlukana nabo was it nice? No, it was not nice. Namanje usamkwatela usafuna ukumbona futhi kuya ngawe nje vele kuba akekho kwala emhlabeni kuba akekho kwala eSouth Africa mejina ke so yohlukanisa laba abantu labayana bahlukana omunye ashaya omunye ngempama omunye ashaya omunye ngempama omunye adonga ngijwayela kabi yayibona bese ke omunye ahamba emaphoyiseni lo wakho uyaboshwa ke ashemse ayaboshwa so ngisho ukuthi mina ama questions wabuze if aba awutshelwa wabuze bakuchazela ukuthi so la kuzoyenzeka so la kuzoyenzeka so nawe wazi ukuthi uzifaka kuphi kama uvusi wakwamabunda womhlaba amabunda umhlaba acala umuntu bheka bonke abamcalayo ngisejimestini ngitholakala ku 084 972 9634 ngibuye ngitholakala ku 071 563 1672 siyahlola efonini sihlola ngo 200 rand nami ngiyatholakala yeah kunjalo bogogo nabomkhulu kusebenza ngeappointment umuthi mawufuna ukhona kodwa kumele ukuthi ucacise kahle ukuthi ufuna umuntu onjani ungalethwa inhliziyo enewazi ukuthi umuthi uyasetshenzelwa so nawe uma ngizothi mina umuthi lona ngokhipha ngemali ungakwadi noma ungathukwa ukuthi awumkhulu nami ngikusavela lokho engikusavela khona okukuhlulayo wena ukuthi ukusave so mina ngisiza wena ukuthi makusaveke lokho siyabonga kakhulu bogogo nabomkhulu nohlabeni ulawula amen